Кавказ вақалары авто тариф етмеге азырмыз. Студияда мен Султан Естакаева çalışам. Хайырлы акшамлар. Қырым талебелері үшін оқу еланын сонки чаны телеэфирде яңғырады. Cumhuriyetте мерхаметлік акциясы девам етті. Гүнілер бұл сефер Насыл регионны зиярет еттілер. Февзи Якубов адына Қырым Өйдіслік педагогика университетінде әлімлер шурасының яны тіркібі онлайн форматта сайланды. Қырымда да 10 адам коронавируснен хасталанды. Оларның 6-сы Сақ районында қайт олынды. Коронавируснен бағлы ең ағыр вазиет тамам бұл районда. Вся ситуация, которая началась в апреле, она, в общем-то, на сегодняшний день не стабилизируется, несмотря на то, что у нас были аналогичные ситуации по другим регионам. Но ситуация в Сакском районе, она, в общем-то, не имеет тенденции к четко выраженной стабилизации. 6 случаев это в Сакском регионе. Из этих 6 случаев только 2 случая, которые связаны с предыдущим очагом, а 4 это сотрудники Сакской районной больницы, которые по той информации, которая есть сегодня, они не связаны с предыдущими очагами, они не относились к числу контактных по ранее подтвержденным случаям. Майысының 26-сындан оператив штаб өзінің иш форматыны дәнештірежек. Эпосы малюмат брифинг шекілінде берілежек. В воскресенье на последнем штабе в таком формате, то есть мы объявим, как это будет. То есть информация будет вся точно так же до крымчан доводиться в ежедневном формате. Однако с учетом того, что большинство времени уже будет занимать вопросы текущей деятельности предприятий, соответственно, то есть мы этот формат перестроим. Қырымда оқу елы екінленді. Тантаналы тәдбірлер коронавирус себебінден ясақ етілді. Сонке чан насыл форматта яңғырағаны аққында мұхбірлеріміз тариф еті. Илк сефер, сонки чан байрамы әдеттен тыш форматта кече. Алиме Абдынанова адына 44-ші санлы мектептің азбарында не байрам тәдбірлері, не дүлбер келген балалар, не шиыр, не ер, не мезунларының тесірлі сөзлері яңғырай. Біз әпіміз Халышхан Яшайышве оқув тарзына коронавирус өзденішмелеріні керсетті. Бұл сәне сонки чанды дистанцион шекілде яңғырай. Сағылықнен хал мектеп ерінен мезун ве бірінші сынып талебесі оқув еліні ұсғаралар. Вот и закончился учебный год. Жаль, что в этом году линейки не состоится. Я надеюсь, что 1 сентября мы все вместе соберемся на праздничной линейке. Бұл күні Cumhuriyetimizдің әпісі мектеплерінде онлайн режимінде тейлеклер ве огют сөзлері яңғырады. Оқу мөсеселерінің реберлері ве очалар, өз талебелеріні хайырладылар. Дистанцион оқув девамында кемер ағырлықлар олса білет, талебелер оларны енділер деп хайдете очалар. Мы подготовили видеоролик, который практически дублирует то, что мы бы хотели сказать деткам, и с последним звонком, и с напутствием учителя, и с молитвой нашего замечательного имама. Я думаю, что к вручению аттестатов, которые все-таки мы планируем, либо это будет середина июля, либо начало августа, нам уже разрешат вручение аттестатов визуально, и мы проведем это яркое мероприятие достойно. Evde televizor ekrana ogünde 11-ci B sınıf talebesi Tamila Sedametovanın xorantası sonki çan bayramı böyle keçe. Kız bu sene namlı qaramanımız Alime Abdınanova adına mektepnin mezunu olan müessese onun efsanevi Hart bitasının adını taşый. Оставлять позади себя столько лет учебы, столько друзей, столько воспоминаний, и как-то все это не закрепить, это, не очень-то приятно, но все-таки приходится. Мектепlerinin saytlarında maksus yaratılған mevzui sayfelerde mektep müdürleri ve hocalar için video hayırlavlar neşir etildi. Внимание всем учителям! Внимание! Выпуск 2020! Последний звонок! Bütün Kırım sonki çan bayramı Kırım telekanalının efirinde yayınlandı. Okuv yılının yekünlengeni münasebeti ile Cumhuriyetimizin birinci şahısları da hayırladılar. Абсолютно убежден, что никакие внешние обстоятельства не способны повлиять на главное. На вашу энергию, вашу способность удивлять мир новыми идеями, открытиями, достижениями, на вашу решимость приносить пользу Родине. Пусть исполнятся ваши мечты. Желаю всем уверенности в своих силах, оптимизма, новых успехов и побед. В добрый путь, друзья! Дорогие дети, поздравляю вас с началом каникул.
Пусть они будут наполнены приятными впечатлениями и полезными делами. Отдыхайте, набирайте сил и здоровья, но при этом будьте благоразумны и внимательны. Сейчас это особенно важно. Байрам эфирini қачырған олсаны соны умум тәсил муәссисәләренең сайтларында тапмаға мөмкин. Примите поздравления с окончанием учебного года и искреннее пожелание успеха, благополучия и здоровья. Бу сене кәрі мектеплерінде 11 бинге яқын мезун чықты. Аттестатларны олар чыгыш имтиансыз әлде етежеклер. Екене devlet imkanı ise olacak. O июньнің 29-ында keçirilecek. София Шукурова, Айша Шулакова, Арсен Фукала, Миллет үшін. Қавсызлық шурасында Қырымда инсан ақ құқықлары мәселесіне тек видеобақ вастасынен музакире етмеділер. Конференция Ария формуласы бойынша кечірілді. Яни топлашуда тек дипломатлар дегілді, әкеметке қаршы олмаған тешкілетлар вет жемат векілері де иштирак еттілер. Қырым 5 спикерні тақдим етті, субетте чоқысы ЕС мемлекетлері де иштирак етті. Оларның арасында Алмания ве Франкистан бар еді. Иштиракчилер 2014 сенесінің референдумыны, блэкаут ярымаданын су қаймачавыны ве Қырым татарларға қол тұтып кебі мевзуларны музакире еттілер. На мой взгляд, очень интересная дискуссия. Мы действительно очень много подняли вопросов, которые интересуют крымчан. И вы знаете, под конец, конечно, все-таки слово стало за крымчанами. Мои вопросы, которые я адресовала Германии, так ответа я и не получила. Русия сәкенлері сайлаулар ве референдумлар кечірілген вақыт дистанцион шекілде ве почта вастасынен рей беріп олajaqlar. Дәулет думасының 3-ші топлашуында мебуслар электрон сайлав ақтаки қанунны қабыл еттілер. Оны Тенеон Федерация шурасы да таздықлады. Қырымда бұл қанун лейха біріншілер сырасында Фези Якубов адына Қырым Муйдислик ве педагогика университеті қол тұтты. Оқув муссесінде яны алимлер шурасы тайынленді. Узақтан кечірілген сайлавлар насыл кешті, бұны Наджия Исаева біле. Бұл Қырым Мундислик ве педагогика университеті үшін тарихи дақалар. Оқув муссесінің рәберлері ве ожалары Қырымда біріншілер сырасында узақтан кечірілген сайлавларны өткерелер. Нам необходимо избрать председателя конференции. С этой целью предлагаю рассмотреть кандидатуру ректора Якубова Чингиза Февзиевича. Прошу голосовать. Бірінші нефбете комиссияның рейсini тәйінлейлер. Sonra ise aman-aman 2 ay beklenilgen daqa delegatlар онлайн конференцияда Әлемдер Шурасының яны теркібі үшін рей берелер. Бұл университетінің идаре işlerini becirgen en yüksek toplu teşkilattır. O 5 yılға seçili. Голосуем поименно путем нажатия кнопки «За» или «Против» в правом нижнем углу экрана. Нажатие кнопки производится при появлении фамилии кандидата на экране. Пожалуйста, прошу представить первого кандидата. Evvelleri Alimler Şurası offline keçirileydi. Butun iş bir kaç saat devam eteydi. Bugün ise 1 saat bile geçmedi. Bulletinsiz tek monitor, webkamera ve yaxşı mikrofon gerek oldu. Saylavda iştirak etkenler internet bağları olsa istegen yerden konferensiyaga qoşula bileler. Texniki malumat boyunca iştirakçiler mütehassisga telefon açtılar. Давайте другой. В принципе, все равно, что вы выберете, главное, чтобы он вам скачал, он в любом случае его. Evvelleri Alimler Şurası'nın vekileti tap martının 30'unda bitken edi. Samoizolyatsiya rejimi sebebinden onlar yanı namzetlerini tayinlep olamaydılar. Bunsuz üniversitet hatta distansiyon formata gerekli derecede çalışıp olamay. Ne toplaşıp, ne konferensiya, ne de okuf kullanmalarını çıkaraydılar. Alimler Şurası olmasa yanı mütehassislarını da işe almakның çaresi olmay. Делегаты конференции работников и студентов университета голосовали по 2 вопросам. Первый вопрос о внесении изменений в коллективный договор. За проголосовало 99-0 против. Saylav sertifikatsiya olungan ilave yardımnen keçirildi. Çoğusu büyük müesseseler böyle ilaveyle çalışalar. Onun üzerinde üniversitetin mütehassisleri da çalıştılar. Была полная верификация всех участников. 120 у нас кандидатов, из них 14 по уважительным причинам не смогли принять участие. Все остальные принимали участие и все голосовали. Есть цифровой след, есть полная идентификация и так далее, полное обоснование всех процедур,
которые были выполнены. Конференц-зал içinde 4 adam ve distansiyon şeklinde 100 iştirakçı üniversitetin alimler şurasının yanı terkibini tayinlediler. Ona 27 kişi kırdı. Naciye Исаева, Рафаэль Вахидов, Millet için. Kırımda pervasız kalmagan iş adamları bütün musulmanlar için mukaddes ay devamında merhametlik aksiyasını devam eteler. Hatırlatamız, olar Devlet Duma Mebusu Ruslan Balbek'nin teşebbüsü ile ağır yaşayış vaziyetine uğragan kurantalarga aşağıt mahsulatlarını getireler. Bu sefer faalciler Kırım'nın garbi tarafına yol aldılar. Tafsilatlar Fatime Sidametovanın levhasında. Көзлөклер уров инелері веренкле еплер 96 yaşlı Sabri İsmailova urmege pek sevi. Kurçukla böylerini öğren. Doğu gerek aylardan son kurçukla beraber. Bana kızım. Eleden ziyade oz ellerinin urulgen şeyleri Sabri beta taz barında osken çiçekler hakkında unutmay. 30 yıldan beri o oz ailesinin Sak rayonun Lesnovka köyünde yaşay maddi vaziyeti ağır. Oğlu çalışma nefakası bir ayga zornen yeti ama kadın ruhtan tuşmay. Bir kararda kızım şükür Rabbige. Sağ selamet etmez. Kırım falcileri bu evge sık keleler. Sabri beta yüzündeki tebessümnen bir yıl evvelsi Ruslan Balbek onu 95 yaşının hayırlamak için kelgenini hatırlay. Beni поздравить ettiler. Peçkanen gazı, peçkanen 4 konforkalı, peçkanen gelip поздравить ettiler. Bu sefer iş adamları Ramazan ayında geçirilgen merhametlik aksiyasını koyunun en büyük sakininden başladılar. Musafirlerini Vasfiye Bekirva'da karşıladı. O Sabri İsmailova'dan birkaç sokak uzakta yaşay. Selamun aleyküm. Vasfiye Бета. Мы сейчас проводим поддержку пенсионерам, одиноким, многодетным по инициативе Руслана Исмаиловича Бальбека, депутата Государственной Думы. Вот, и хотели тоже вам привезти продукты питания. Вот, в поддержку месяц Рамадан, чтобы вы этим воспользовались. 70 yaşlı kadın da ağır yaşayış alına uğradı. Ayakları ağırganından o zornen tura. Oğlunun sağlığı da zayıf. O kadar şükür хоть онкология нету я, мен разым. А то мен yalnız kalacak edim. Bir kimsemiz yok şu oğlumdan oturan. Pervasız olmagan iş adamları muhtaç olgan bir ailenin evine kelip maddi yardım ve aşağıt mahsulatının tolu paketlerini getirdiler. Мы подготовили ассортимент самый необходимый, там и сыпучие смеси, гречка, рис, там и сахар, мука, подсолнечное масло, все необходимое, макароны для того, чтобы примерно каждая семья могла там около месяца пользоваться этими необходимыми продуктами. Falciler başka iş adamlarını da böyle işke kol tutmağa çağıralar. К сожалению, есть такая ситуация, что очень много нуждающихся одиноких бабушек, многодетных семей. Вот. Если есть возможность, дорогие предприниматели, присоединяйтесь к нам не только в месяц Рамадан, и в другое время года. Старайтесь помогать продуктами, деньгами, кто как получится, не забывайте остальных. Руслан Балбек'нің тешебесінен пейда olgan xayri акциясы аман-аман бұтын Қырымны қаплап алды. Ярдым 500-ден зәде Құрантағы көстерілді. Фатиме Сейдаметова, Асан Ибрагимов, Millet için. Мубарек ураза сонуна келеята. Bu sene pandemiya sebebinden Ramazan ayı başkaca geçti. Toplu iftarlar ve teravih namazlar olmadı. İftar yemekleri evlerge getirildi. Eski Kırım'da hayriye iftarları nasıl teşkil etilgeni hakkında bizim levhamızda. Мухаммед Халилов odun parlay önde yarım asırdan beri aşçı olup çalışa. Rusya'nın çeşit yerlerinde şef oldu. Şimdi eski Kırım'da 200 adamlık iftar hazırlay. Это что? Это с курицей казан-кебаб. Это как по-восточному, узбекский считается у нас. Сначала жарим картошку до розового цвета. Sonra sıcak kartopunu çıkaramız, tavuk etini kavuramız, havuç, baharatlar koşamız. 3 kazanğa 100 kilo et koyuldu. Kartopta tamam şu kadar. Ну что там, здесь секрет, там особенно ничего. Самое главное, чтобы надо знать время. И как огонь дать, самое главное. Yavaştan yanğan ateşte bir kaçda damlanğan son, oraza tutkanlar için akşam yemeği hazır. Onun hutalarga, darkatalar iftarga yetiştirmek için komandanen çalışalar. Birisi sebze doğray, diğerleri savutlarga paylaştıralar. Одна порция у нас состоит несколько помидорок, несколько огурчиков, финики и банан. Вот так уходит по-сящемуся.
Қысқа муддет içinde masalar paketlерінен тола ербіріні içinde yemekler. Sıcak aşını birinci partiyası Қапсхор көйіне кете. Бұйыл ифтарлар бойле шекелде кече. Вы понимаете, да, сейчас карантин. Люди о ифтарах как бы соскучились, хотят ифтары. И мы сели, подумали, нам дали даже эту идею, нам дала такой этот Мерхамед есть организация, она нам дала идею, что можно готовить и раздавать. Devlet Duma mebusu Ruslan Balbek'nin teşebbüsü ile iftarlarını yerli din cemiyeti geçeri. Onlara istegenler hepsi koşula böleleknen adamlar sevap kazanalar. Aşlarını evlerinde ya da camiler azbarlarında pişireler. Samoizolyatsiya biraz boşalgan son rayonda camilerinin kurulması da devam ettirildi. Например, Руслан Бельбека, который нам в нашем районе очень сильно помогает построить мечети или, например, какие-то проблемы с землями у нас, да, он нам это как бы помогает. Böyle şekilde İslam Terek rayonda bir kat cami kuruculuğu devam etti. Eseneli ve Barak köylerinde işler sonuna geliyor. Elmas Ablakimova, Dmitriy Nizavoy ve Rafael Vahidov. Millet için. Kırım tatar tili başka halklar için devlet ve ana tili olarak bizim muharriyetimiz çeşit yaşlı adamlarının ve başka milletlerinin vekillerinin sübetleşti. Onlardan bazıları tilini yakınlarda öğrenip başladılar, başkaları aksine Kırım tatar tilinde ömür boyu laf edeler. Bu hafta Fatime Seydametovanın reportajı. Selam aleykum, benim adım Liza, soyadım Famina. Kırım tatar tilinde selamlaşmak ve özünü takdim etmekse kız yaşlı Liza Famina için adi iştir. Kızçık işlevşim izade adına mektebinin 2. sınıfını bitirdi. Elif bir rakamlar ve şiirlerini o 1. okul yılı devamında öğrendi. Потом мы перешли во 2 класс, нам уже давали побольше заданий, и я начала больше понимать татарский язык. И потом я начала получать много пятерок. Bunun beraber Liza öz mışıkları ve ailesi haqta tarif etmege sevi. Мен babam Xurantam var. Anam, babam, Kadam ve men. Kızçık, harmançık bala mecmuasını boyu kavesliknen okuy. Оп, Ортаға түсті топ. Мне нравится то, что там есть разные сказки, стишки, вот, и фотографии. И мы сейчас тут сидя учили песенки, игры. Нравится мне. Ota tillerde de emruz hem de Kırım tatar tilinde yangi sözlerini öğrenmege unutmay, erkun kitap okuy. Tadı bekledi. Enver çık etip geldi. 74 yaşlı Vera Emirova ise 7 tilde serbest laf eti. Өзімді еслеймін, мен татар тілін, өзбек тілін, түркмен, Азербайджан, корейс, таджик тілін яқшы laf eteydim. Oğuz Özbekistan'da buyudu yabancı tillerini bu kadar tez öğrengenini adamlar şaşırdılar diye kadın. Laf edeyim adamın 3-4-5 kere. Sonra sırası men de kalamında. Limara Selendili de 17 yaşına ana tilimizni bölmedi. Ali okuf yurtuna kirmezden evvel Kırım tatar tili to'garegine qatnab başladı. Hocasına Aydır Mehmetov'nun praktikum kitabını bağışladı. İmtihanға bir ay hazırlandım. Gerçekten bu kitabını ezberledim. Ve imtihanda pek korkaydım. Allah göstermesin dep bir şey sol ya da sağ taraftan başka bir şey sorasalar. İmtihanı 5 berdi. Sonra o faal şekilde Kırım tatar klasiklerini okup bilmegen sözlerini yazıp ezberleydi. Pek güzel iş aslında çünkü kitaplarını okugan vakitte sen insanlardan terin öğrenesin, mentalitetini anlamağa başlaysın. Ve gerçekten bizim kitaplar milli ruh aşılaydı. Ana tiline Limara Hoca butun umurunu bağışladı ve en yüksek Ali unvanına nail oldu. Bugün o filologiya ilimleri doktoru ve Vernadskiy adına Kırım Federal Üniversiteti'nin profesörü. Biz millet olarak saklanmağa istesek, biz tilimizni öğrenmek gerek. Çünkü isteseler, istemeseler tilimizin resmi geleceği var. Bizim tilimiz devlet tilidir. Ama Kırım tatar tili UNESCO teşkilatında gayip olgan tillerinin cedveline kire. Lakin bu onun hepsi şivelerine ait değil. En ağır alda bu Şimal şivesi. Çünkü Şimal şivenin taşıyıcıları şimdi dispers yaşaylar. Yani kompakt şekilde değil. Ve onların böyle original, raritet şivesi gayip olan.
Шевелерінің сақланылығы бойынша оқув мүсеселерінден ғайры Қырым елбашчысы оғынде Қырым татарлар шурасы да чалыша, енді мақсуз анкеталар тізілді. Оларны ерістеген толдыра біле. Көргеніміз кібі Қырым татар тілі кереклі ве фаал суреті инкишаф етмекте. Фатиме Сейдаметова, Асан Зивадинов, Асан Ибрагимов, Милет Ичун. Бүгінге бұл эпісі хаберлер Милет телеканалындан айырылманыз, қайырлы ақшамлар.